Чума көрөхтәһи болтырар, бурахынны күрдүк. Ныргал бак участник бар, ныргал бак көрәчү бар. Аны ондык чай, кофе, хласа халы кин берелер, ки таңмат бейлей бай. Мынык тәрәһен өдү болу турдун, жоннор спортка хыста турдуннар, сүйрүнү сәргән, хөбүлән, сүйрүннән жартанын баргытның гравын. Сережка. Сережка. Человек, когда бежит, у него нет стресса, значит, человек становится добрее. Если бегунов станет много, добрых людей тоже будет много. Ну, сегодня у нас Кубок Водоканала, самый первый массовый старт сезона. Любите бег, занимайтесь спортом. Табары жарыктанын чойлоп отодон жаллах бол.